Zande ngoba kwanda kwama viewers ikhona kwenza ukuthi ngihole kakhulu yangiholela nje kahle ngihappy ngijabule nje ngiyahola kwa SABC hurra up ngo SABC up yabo SABC wafuthi yalenza iqiniso ikakhulukazi mawufundile uhlakaniphile usayina zonke izinto ngendlela usikekebula kahle isingisi uyaholela no SABC siyafisa ukuthi usikekebula njengami egameni lokuhola uyabona futhi uyindoda nje uqondile uyabona ungalwi izimpi ngoba mawulwa izimpi uyodibana nomuntu nje ngendlela ethi umuntu hey ngizokusiza ngizokulekelela ukuthi uhlule lo muntu owehlulayo bese uvuma noma yini kanti awuzokuzuza lutho uyabona kanti kuhle ukuthi wenze into ngoba sekufika isikhathi sayo ngoba ngempela usebenza uyabona ngiyasebenza ngokuthi ngibe umuntu omkhulu kangaka eNingizimu Afrika lokho kungifakela imali ngihole kodwa mhlazane ngathi ngicela ukulekelelwa noma ngicela ukunabukeliswa ngiyocela ngitetema ngitetema la ngithi ngilambile uyabona njengoba ngazi ngizwe ngithi ngilambile nje ngoba yonke into engiyenzayo iqondile ngijema ngamabhanoyi nje imali ya SABC yangiholela ngaleso sikhathi akuna manager akuna office nginja nje uyabona ngimbuzi yombhemu nje ngisukela le emakhaya nokufunda angifundanga impela ngathola ama degree nama diploma ngiumbhemu uyabo so kodwa kuyangijabulisa ukuthi singamabhinqa namhlanje siyahlonishwa ngenxa yenkani yethu uyabona nomsizwa bethu nokukholelwa futhi emandleni ethu so lento yokuthi ngikholelwe emandleni ami ngenza ukuthi ngihlale ngihlale nginesmile ebusweni bami uyabona ngihlale ngiglowa uyabona yini ngiyakholelwa emandleni ami anginabukeliswa ngiyimela yabo ngiyindoda nje ngiyimela nje kanje leo ngizwe ngitetema nangelilodwa ilanga ngaphuma kulomkhuhlane wama award ngoba ngibalekela zona izinto ezinjengalezi ukuthi akusizi ukuthi ngithenga ispontshi sami nomqamelo wami ngiyohlala emzini womhlelo wama award ngithi ngicela ngiphi award ekugcineni thola ukuthi leyo award isiduli nje singenamali uyayibona njengaleyo bese ngabe ngitetemela abantu ngithi angithola ngisho isent njalo angithola ngisho isent hawu angithola ngisho isent hawu wathatha award Ingcokama yokuthi iaward yomculo neyindondo ezimbili mina eyomculo eyokuswenka angifune nginayo yomculo nginayo yokuswenka ngenele ngazo ayinayo imali azi singinike imali lezo ndondo kodwa ikhona lapha mhlambe niyibonile akazi singinikeze imali ngathatha isinqumo sokuthi angenele ngisho kodwa umncintiswano akekho umuntu ongathi waqhatha nami umncintiswano wawina yabo kuphinde kusoba ilezi zinto zokuhlukana konyaka lezi zinto zokuhlukana konyaka ngathi mangizwa kuthiwa nginominatiwe ngahleka nje ngayidlela ugoloko ngayihlalela nabefazi ngajabula ngomfana yabo angaze ngikhankasa ngisho ukukhankasa ngoba ngangazi ukuthi ayinamali leyo nto yabo ngawuhlukanisa unyaka kusekhona umtshengiseni akaze ngithole imali ngawuhlukanisa unyaka ayishaya insizwa ihlangene yavuma indidana evamisa ukudida abaningi niyakwazi konke lokho kodwa ngoba manje senaphila emhlabeni kaManga emhlabeni waManga la 5 years abantu abakwazi ukuphika inkunzi ibonakala ukuthi inkunzi lephika umuntu aqinisela athi hayi akusiyo inkunzi umhlaba wonke uthi hayi nansi inkunzi ethi hayi yeke ishaya ingoma lombhemu ethi hayi Amanga ka 5 years yabona so ke niphila kulo mhlaba ninamanje yabo kodwa baziyo nje umlando kaMaskandi bayazi ukuthi awuhlukanisa unyaka avunywa indidana akaze ngize ngibe umngane wendidana mina ngikhumbule ngivuma nje yayingangenzela ifavor yabo yayimvuma wavela ufayile imvumo so ngathatha isinqumo sokuthi angingenele lezi zinto zemncintiswana kakhulu ngoba ke azilona ibusiness kunalokho kufanele ngibe nespontshi sami ngiyoncetheza
ngikhosozela omunye umfana ngiyenze lo nto ngikhosozela omunye umfana mina yabo ngisho nganemicimbi o17 ekhasa uhulumeni uthi ungivayela ngaphandle uyanya khohlwa yabo ngamane ngife ngincethezela omunye umfana mina ingane zami abafana bami bekhule bethi ubaba wayencetheza njoba ngiyindoda nje ngiyenze lo nto ngizama ukunitshela ukuthi ngiholile kwa SABC indondo engayithola zingiholelanga ngathatha isinqumo sokuthi angeke ngiholwe udumo lwamanga uyabona ngcono ngiphume emncintiswaneni akekho umuntu ongama nje athi yena wahlula mina eqhathwe nami indondweni akekho lo muntu uyanya nimtshela ukuthi uyanya yabo hambe ntapa amathini lapha ngihambe ngithatha amathini kafish bese ngizofaka mina kulawo manyala mina indondo anginendaba nazo angiyifuna nginendaba nazo ngineyimoto nemizi yobaba engiyakhile nenqwaba ke yabelandeli uyabona nebhano ilamlele libomvu engichecka ngalo i-country uyabo nenele nje ngiright uyabo ilokho nje bafowethu ayikabi yabona ayikabi kunibeka nje sithombeni bafowethu ukuthi esikhathini samanje sengijwayezana nalento ukuthi ngivele ngibe live ukuze ngizojwayela ukungibona ngoba ezinye izinto engamanga eziningi ezikhulunywayo zikhulunywa labantu abadadazayo labantu abahlala njalo besineka la go live banamanga labo bantu yabo abanqeni ukuthi abantu beqamba amanga abantu abakwazi ukuqamba amanga beze beyikholwe uyabona bethi hayi Ingcokama lamazinyo lawa la ngaphambili awekho beqamba amanga abonakala sobala uyabonana nowabonayo ukuthi amanga lawo so ungamkhola umthini umuntu onjalo lo muntu onjalo umuntu osuke namanga lokwazalwa umuntu oqamba amanga azayikholwa yena uyabona so ngeke ukholele umuntu onjalo kholelwa endodeni emele isitori sayo Ingcokama elisha umshofu inkani kwaba nenkani indlaba ipheka amambatha sibesola madevana uSK uPhuthi uMaskandi mina makidangoma mina ngiyawazi ahlubuka lapha ngoba esele namasenda alihlaza kuthiwa culani nina nani nizoba nobhovo ngizothenga ngobhovo nihambe ngamafoshuni ahlubuka lawo makidangoma nama esenamasenda alihlaza ngawathula nje ngawabuka ashawa umhlaba kodwa lawo makidangoma uma ungawalanda ngisho ngakhokhela malini uthi shona amahlazo kaSK noma Ingcokama angeke akutshele lutho ngoba anginalo ihlazo ngiphila impilo eqondile mina bayazi labo bafana laba khona hayi ngoba bengisaba yabo bengangisaba mhlawumbe ukuthi ngiyabhaxana kodwa ngeke besaba ukukhuluma iqiniso uma ngumuntu obhedayo bethi hayi Ingcokama liyabheda alisinikeza imali noma lenza lalinjani babephila kamnandi abafana begqoka beswenka bedla abanye bathathela ngisho abafazi uyabo ngeke ungizwe leyo nto ngiyoyiputshuza eyibongweni ngiyokhuluma ngayibongweni ngoba ngiyindoda lesimele isitori sabo yabo lawo bafana ngakubezwe nje ngisho ngabalanda ubabhukhela ihotel bawungena ezintangeni nje uthi shonini phela amahlazo esikhova bengene ezintangeni nje ngoba bayazi ukuthi ngiphila iqiniso la ngiholile wa SABC nje ngoba njani ngiphila iqiniso ngangajabulisi nina ngangafuni udumo ngangishuthwa SABC ngingafuni kodwa ngishuthwa ngoba kuthiwa i-reality show le business isivumelwano sithi ngasayina savumelana ngalanda abameli bami yaqonda yonke into ngaqedebula isingisi ayithola imali yami kwa SABC ngisiqhumama nje namhlanje isiqhumama nje umbona ngeyisa nje ngoba ngivele ngisuthi imali yakhona kwa SABC ngahola yabo injalo nje bafowethu alikho ihlazo yokuthola ngama wekha amanga uyawathola ngami yonke into yami iqondile straight forward mangishaya ingoma mangitalapha ngiyatalapha nje ngithi wanya bese ngishiya kanjalo so ilokho nje bafowethu okunye engaze ngukhohle kune video engizongifakela yona einsukwini
ngoba manje ngisakhuluma nge-album, ngisancoma i-album, umnandi be-album, angifuni ukuniphazamisa, nisa-enjoya. Ngiyacela ukuthi niqhubeke bafowethu, ni-enjoy, nijabulele umculo omnandi enginenzele wona, nijabulele nakho konke ubuhle nje obukhona obenzekalile. Kuyothi ngolesine noma ngolesithathu bese nginivezela i-move ukuthi ngiseThekwini, ngiyanibona niyajabula njengoba nijabula, nganqamula phakathi kweyinsizwa zihlangene, aphuma ngenamiyoti. Bukhona ufakazi ngenhlanhla enkulu, ngihlale ngishutha kunamakhamera la ngihamba khona, asazochaza amadoda, yabo. Ngoba yonke into engikhulumayo manje inobufakazi eqondile. Njengoba ngingena live nje lapha amaphoyisa evala umgwaqo, sekudaleka i-traffic, ngize ngifika late nase-workshop, nizoyibona yonke leyo nto leyo, yabo. Abantu ababengi-atheka bonke bashuthiwe bakhona, yonke into ikhona, kodwa ngiziveza manje, ngifuna niqhubeke nje nixoxe, ni-enjoy yonke into. Bese kuthi-ke ngolesine aziyakhala-ke mphemu, ngiyayiveza yonke into ukuthi uhulumeni mayixhasa izinto zabantu abamnyama ukuthi bejabule, usuke exhasela ukuthi kuliwe nomuntu nengane ethize yini na. Uhulumeni mayixhasa into ukuthi kuhlangana abantu, usuke exhasela ukuthi kuliwe nomuntu nomfana oyedwa nengane eyodwa, kuhlangana isiqoqo samadoda elo nomfana oyedwa. Ngathi ngehlebhanoyini nje ngangilindwe imvula eyimoto neyibhamu, ngadlula ngaphuma ngenami yothoba ngibona nje namhlanje. Yonke into engikhuluma ngayo ngizoyibona ngolesine, ufakazi bakhona bukhona. Lokho bengifuna ukunireportela khona. Okwamanje nje enjoyani indlala ingoma, ngijabule nami ngijabule lapha engikhona. Ngiyabonga, nisale kahle, bye bye.